Ngifuna ukukhuluma ngalomnyaka lo nginivusele egameni likaYisele indodana lamalo ingcwele. Sitawubukisana lo mnyaka wa 2021 kunento le ngifuna ukuthi ikhuluma nje ngithi sonke letimbalwa. Number 1 ngicela ukuthi ngingene ngelive la Nkulunkulu lapho sithola khona tati tsendleleni leya eBethlehem tiholwa inganyeti tifuna kuyawubona umbana lotelwe lo ngiJesu Kristu but along the way tisukela tisuka khona tiholwa inganyeti but along the way letati tasesetiya decide setifuna kuholwa ngumuntu taphambukela ka Herod emntini wenkosi Herod tasetiyaphambhuka tifuna kuyawubuta. Number 1 tibute lokuthi imithi ingaka why tikhethe kuphambukela esigodlweni tiyobuta emntini lomkhulu mhlambe tasesithathekile ngenxa yekunaka indoda elive ngenxa yekukhangwa indoda elive ingako taphambuka. Ithi ke iBhayibheli ngekuphambuka kwato yaqima inganyeti ngekudecide kwato enhlitweni ukuthi asesiphambuke yaqima inganyeti setifikile ka Herod kepha ke ngekusangluka kwetingqondo tato ti decide kuphuma kwa Herod yaqala futhi yakhanya inganyeti ngiyethemba kuyevakala. Kunebantu abanyeni na umbuta ilanga lelibi empilweni yakhe utakutshela silanga la Christmas because ilanga la Christmas laba lilanga lapho aqala kwenda khona into letinyendi kakhulu letimbi lebe angatendi prior to that but after Christmas waqala wena into letinyendi kakhulu letimbi kuyevakala. Labanye baqala kulala kwenda isex nga Christmas kwaba kuqala kwempilo yebugwadla waqala kuba ingwadla from that day. Labanye baqala kunatha tshwala nga Christmas waqala kuba sidzakwa from that day. Lomnye waqala kushenda from that nga Christmas waba siphingi nengwadla from that day. Ngiyethemba kuyevakala. Labanyendi baqala kweba nga Christmas kwaba kusiqalo sekuba lijabhane nelisonzane nga that day. Kunyeni lokubi lokwendekako kepha ngitele nje kutokutshela lokho ukuthi Christmas akasho lokho khisimusi usho lilanga lekujabula lekuselebrate ukuthi ngalenye lemalanga satalelwa Jesu lilanga lekuphana tipho lonako aphelote bese ke ilanga lelindvulela leli after Christmas losho ukuthi lilanga le Boxing Day sikhule sathi ukuthi ilanga lekusotha emagqubu lelo lekushayana ilanga lemaguduva kanti in actual fact lilanga lekwevula letipho loyo lotabu yatfole sipho nga Christmas yes nge Christmas Day nge Boxing Day lilanga lekuthi asivule leso sipho leso ngiyethemba kuyevakala akusilo langa lemaguduva ungayendi into lotatisola ngayo ungaphambukeli emntini wa Herod. Happy Christmas Maswati lamahle, Merry Christmas to everybody. Nami ngicela sipho sakhisimusi kuyevakala singene egiyeni lesibili. Kule giya lesibili sitawungena ngekuthi ngithi number 1 ngeke kube khona emanga kude liqiniso. Liqiniso lelembula emanga liqiniso lelenta ukuthi emanga abonakale kungeke kube khona bumnyama kude kukhanya kuze kube nebumnyama kungoba kukhona kukhanya lokufike bese kuyahluba kwembula kubumnyama. Ngeke kube khona baprofeti bemanga kude baprofeti beliqiniso. Baprofeti beliqiniso ngibo lele bafike bembule baprofeti bemanga ngiyethemba kuyevakala. Lobukhona bebaprofeti beliqiniso njengami ngikhonela ukuthi kwembuleke kuvele baprofeti bemanga kube kangivelanga nalabanye baprofeti fana nami abavelanga laba baprofeti beliqiniso bekungeke kubonakale ukuthi kunabaprofeti bemanga ngiyethemba kuyevakala. Lobuqiniso bethu ngibo lo benda ukuthi kunabaprofeti bemanga. Ngifuna kuveta lokho ukuthi nyalo ke abantu abaningi bayathanda lokho ukuthi nabenathi nobese baphe kubhaca umprofeti wemanga ubo wadi lokho ukuthi simalisa iBhayibheli kutaba khaba abaprofeti bemanga belingasho ukuthi bonke abaprofeti batabe sebabe manga sikhona thine baprofeti basimakatsi sitowumbula leliqiniso khona utobukhona kwati ukuthi kunebaprofeti bemanga kuyavakala. Bese ngiyabuya ngiyanisalutha Maswati lamahle nginishayela sihluthu nginethulela indesheni ngithi Maswati lamahle awu lo mnyaka wa 2021 kube kuya ngami ngabe ngiyawudeclare ngithi ube ngumnyaka wasimakatse lapho simakatse enda imangaliso lapho simakatse enda imihlolo lapho simakatse enda into letinkulu kakhulu eveni ngoba kunyendi lokwende
esiveni seMaswati kodwa sema sacina you have been shaken but you never collapsed nibe netintfo letinyenti leti testa kukholwa kwenu letinihlukumetako kodwa nema naqina nakukhombakalisha ukuthi nina niyipulpit yase-Afrika. Siyabonga sive seMaswati ukuthi nime nimele leliciniso nikhombe ukuthi nina anisito nquma semazinyane anisito hlahla tabomfenyana. Sibonile njengoba nganginitshelile empeleni nakusuka lo mnyaka ngathi uNkulunkulu ungibonisile ukuthi lo mnyaka lona ngumnyaka wecatastrophe, ngumnyaka wetintfo letimbi letitawendeka njengoba nganibe wazi wanginika nesembulo ngenyeti inyeti leyaguquka yagwala yababovu yathi chu kuyavakala. Sikubonile ke lokusehlele kusukela umnyaka usuka nje lo mnyaka vele ubese uba umnyaka nje lomubi kodwa noma kunjalo kuthi tekufika livangeli lelita nema promises lamahle igospel yaSathane leta netethembiso letinyenti labanye benu bathatheka baphambuka kodwa ebudzeni bendlela basangulukile babuye emuva. Sibabonile nemafundisi labanye baphambuka baqala abanhlanhlatheka labanye baze bakhipha nema video bakhuluma timangaliso bahlambalata uhulumende bathi bona sebathengisa insango konke lokho selokukujojotela lo msindo ngoba labanyendi baba shaken baqabanga ukuthi live selemukile bajoina bahamba nemoya balandzela umoya bakhipha emagama lahlambalata uhulumende. Sababona nebafundisi nabo sebavela emawayilesini abo nabo bakhuluma lokubi sebanyunza lo hulumende lobe solo anabo imihla ngemalanga lo hulumende lo baphathe kahle lo bavumela ukuthi basebenze ba-operate freely eSwatini bakoleke imali bazalwane badla imali yebazalwane eminikelo bathi khuluphalise bona lo hulumende uthulile kodwa bamjikela hulumende. Bathi siyabonga ukuthi noma kwendekile konke lokho labanye basangulukile babuye labanye uNkulunkulu kudzinga ukuthi baza bakhumbute abakwabaye ngandlela thite labakwabaya ngayo tinhloko babuya. Sikubonile konke kwendeka lokho kulomnyaka lokho. Labanye ke uzubona ukuthi uNkulunkulu unemandla labanye babo sibabonile sebafakaza ukuthi bona vele bayaloya kuloya yinvo yabo nje kusukela ekutalweni batalwa nje bathi basakhasa babe baqala bamilwa inhlanga baqala kuloya. Kube simanga nje nangibona lenye ivideo yalomnye umhlabeleli lodrumile uphinza abe ngumfundisi endlulene kuba semfundisini afike esigabeni sebubishop naye akhuluma imangaliso athi yena bantu bamthatha kancane abamatila ukuthi unemithi yakhe yena uyaloya. Tonke leto tendiwe nguNkulunkulu kulomnyaka lo ngikho lo mnyaka lona ngumnyaka wasimakade because uNkulunkulu uexpose intwe letinyenti ngendlule futhi ngithi sibonile nalabanye labangemalulwane labathi basenkonzweni bangaphandle enkonzweni bavela njengetimvu kani neactual fact bangaphandle bekho enkonzweni njengoba ulathi ilulwane ukuthi limbaqambile etinyonini likhona emagundwaneni likhona. Sitibonile ke sibabonile ke labantu abakanjalo labatimbulu bavumbuka baguqula sive seMaswati basenda Emahhwabayi kodwa uNkulunkulu amuhle bathatheka labanye baguquka endleleni. Sibonile kwehla tehlakalo eSwatini tehlakalo letifaka ikhathi umlilo kushiswa titolo kushiswa emabhizinisi umhlaba indvo lobo ungayati yaqala eSwatini lebe singayati ukuthi indvo lenjena iyendeka yendekile eSwatini kwasha titolo kwasha emabhizinisi umhlolo kwaba nguwona lowo kodwa labanye baphelelwa ngemandla kodwa noma kunjalo bangafeyinthi bantu endleleni babuyile labaningi basanguluka. Sibonile futhi labanye khona lapho bajojotela intwe letimbi njengoba bese ngishido ngibekisa ukuthi labanye benu bavele njengeMahhwabayi mina njengemalulwane baguqula sive seMaswati basende Emahhwabayi lekufanele abondle bona bakhibike lapho bahlale khona. Labanye baguqula sive seMaswati basenda tinja lekusasatelwa ngato bona bahlale bashayita inkwela basasatele ngesive seMaswati kodwa noma konke lokho sekwendekile eMaswati aphinze abuya asanguluka. Siyabonga lokho ukuthi uNkulunkulu akatiphikisi uyalimelela live lakhe nakathi uNkulunkulu weliciniso akatiphikisi. Siyabonga lokuthi labanyeni basangulukile babuya back ngiyathemba kuyevakala. Ngigcine ngekuthi ke bathandzekayo
noma sekwendekile konke lokhu ngicela nichubeke nibambane bazalwane, ningalahlekelwa lithemba futhi ningaphunyuki ningawe emseni wasimakade, ningavumeli lemimoya lemibi ichube ingene emkhathini wethu isidivide isehlulekise. Sesiyathi thina ukuthi emanga ngemanga ayawuhlala angemanga yingcina kusekhona liqiniso, ngiyethemba kuyevakala. So seniwabonile emanga, ngibuye futhi ngithi ngicela ukuthi nibambisise ekukholweni bazalwane, ningalahlekelwa ukukholwa kwenu. Nani nine lena ngikhetha kuba ngemalulwane nase seniyakhetha kuba ngimigewu nagewuka, noma ngisebenzisa igama lelikabi ngithi mgewu, angasebenzisa igama lelithini. Nakhetha kuba dimvu letiphumile eSwatini dahamba dawuhlala ngaphandle, lithemba lisekhona, indlela lebuyele ekhaya isekhona. Indlela lebuyele ekhaya ke ayidi via ibhidozi ukuthi ufuna ukhukhule. Thine asikhukhula asibhidliti kodwa siyakha sithi namanje sangilukani indvodzana yelulahleka yathi seyikutse nekhaya seyigcoke emanikiniki lapho ikhona khona seyidla kanye netingulube. Live la Nkulunkulu lithi liyasangluka. Kusangluka kusho kwemukela Jesu. Leligama lelithi kusangluka lisho kukhanyelwa la ngqondweni. Kukhanyelwa ke kukhanya nguJesu, lisho lokungena kwaJesu la ngqondweni. So nani ngiyanicela ngithi ngenisa vumelani Jesu. Akunenzaba lokuthi nidume ngani noma nidume ngekuthi whatever tigaba tasemabandleni noma nibobishop noma nibobani, akunenzaba lokho. But lokumqokwa yibani ne personal relationship with Christ. Sangulukani lapha ngqondweni tenu. Lokusanguluka kutawenda kusilendlela ivuthwele lebuyela ekhaya, nibuyele ekhaya kufike kuhlalwe phasi ixoliswane. Inkosi nayo ngumuntu, noma ingeke isanethemba kodwa inganemukela. Kunethemba ngeke isanethemba ngoba bathi once bitten twice shy. But ke lokusalako inganemukela ekhaya. Salini balapha lingisani lendvodzana elilahleko. Indvodzana yathi ngibuyele ekhaya noma ngabe ngasaba sisebenzi ngingasabi nemlomo umqokwa. Kodwa ke ngemusa waNkulunkulu yaba instead ukuthi ibe sisebenzi yanyuselwe ezulu, yanyuselwa etulu kwanyuswa lizinga. Ngendeka nani ngemusa waNkulunkulu, uNkulunkulu angafika enyuse lizinga kini niphakamele etulu. Ngithi ke kini ngiyanithandazela nani sive semaswati ngiyanimema, ngicela sithandazele naba abantu abagewukile, naba abantu labagcwele iganga. Asibathandazele kufike moya lo ingcwele ubasangulukise bakhumbule ukuthi ekhaya kusekhaya. Inkosi wabusise lamagama, nidle Christmas lomnanzi nami ningiphe tipho. Inkosi nibusise, kuyavakala.